Fel rhan o'r cynlluniau ar gyfer Parc Menter Tremorfa, mae maes chwarae newydd wedi agor ar ffordd Penmaen yng Nghonwy. Mae'n bleser bod yma heddiw i weld yr datganiad yma yn dod i siap, weld yr offer chwarae yma wedi cael ei ddarparu ar gyfer trigolion lleol. Yn sicr mae'n falch i weld bod yna rhywbeth yn dod yn dod i'r gymuned y blaw am jyst swyddi. Mae swyddi yn anfodol bwysig yn yr amser caled dan ni yn ohoni, a mae'n dda iawn gweld bod yr cyhoedd ar y cymuned am cael mantes o'r holl waith dda sydd ei wneud yma'n hyn. Edrych ymlaen i weld y busnes parc yn agor hefyd. Parents and youngsters living in the Morfa have long deserved this beautiful play park, and I really do hope you enjoy playing in it. This is absolutely amazing to see. This used to be an overgrown football field, and now we look at the new play equipment that you have here. You absolutely deserve the opportunity to play, to have fun, and to find that sense of well-being as well. I hope that parents and children will find the time to come here, sit, talk, and make this a vital part of the community. It's well deserved, and it's something we've been working towards for such a long time.